Врзани сме сите? Добри сме? Оба, добро, пуштено се. Окей. Traffic Stenkovec, Zulu 3 Delta Alpha Echo, taking off runway 12. Approach, Skopje, Zulu 3 Delta Alpha Echo, dobar den. Dobar den, pogledaj. Approach, Skopje, Zulu 3 Delta Alpha Echo, dobar den. Dobar den, Zulu 3 Delta Alpha Echo, Skopje, privatna poleta. Samo što poletavme na aerodrom Stenkovec, rutata je Stenkovec, poslije nakaj Tetovo, Tetovo, Kičevo, Kičevo, aerodrom Apostol Pavle, so touch and go tamo i poslije dviženja nakaj Bitola. Zulu 3 Delta Alpha Echo, do koja je visina? Maksimalna visina 6000 feet po QNH. Primjerno 6000 feet po QNH 1015 odobreno. Imate transponder na mjesta? Nemame transponder, negativ, nemam antena, ni rauti. Ok, nema problem, javite Tetova. Ok, ja vam Tetovo, Zulu 3 Delta Alpha Echo, QNH 1015. Samo predvideno vreme za okret? Predvideno vreme za ohrit, 500 minuta od narednio čas. Primjerno, hvala.